Imam Syafi'i nang situng bait qasidah beliau, syair beliau ada bu. Na'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana wa nahju dhaz zamanu min ghairi dhanbin walau nataqa az-zamanu lana hajana. Ini kedebun Imam Syafi'i. Na'ibu zamanana wal aibu fina, kita ini hanya menyalahkan zaman, menyalahkan masa. Bo zaman setia cok pada beki zaman bilen, zaman apa pancet? Salah apa zaman dia? Cok zaman bilen yang kui setia. Ya ketinggalan zaman, zaman tak pernah ketinggalan. Az-zaman la yatba' al-Islam la yatba' az-zaman wala huwa yafutuhu az-zaman walakin al-Islam yura'i taqaddum az-zaman. Islam tak pernah ketinggalan zaman. Islam tak norok perkembangan zaman. Manusia semakin nikah hanya menyalahkan zaman, sedangkan kesalahan itu terletak pada kesalahan daripada manusia, benih kesalahan daripada zaman. Jadi zaman dia tak pernah salah, pancet zaman. Apa sih berubah dari zaman? Orang sih berubah. Kebiasaan orang ini kepon berubah. Dek guru auba bilan ketemu guru Allah salam nondo seti eblayer guru na ram ebri koso malolo berubah mon orang mon zaman tak berubah. Zaman ko nabilan bu ke guru ni luar biasa pak. Zaman Abah Abdullah bilan bu orang ngosom pao ngerem pao ngosom pohong ngerem pohong dak telu membane ka sanjane santri ko namun santri setia ada kakak candreng main ada kakak yo tangin saya kiai nah aduh lah apa sih kiai akhir zaman